Estas son las frases que puedes utilizar para despedirte de las personas en el idioma quechua. Ajina kaspaka, kayarina kachun. Tinkunakama kachun yachakuhuna. Ayakama kachun yachakuhuna. Wah unchaykama kachun yachakuhuna. Minchakama kachun yachakuhuna. Hatun minchakama kachun yachakuhuna. Killachaup unchaykama kachun yachakuhkuna. K'uchichaup unchaykama kachun yachakuhkuna. Hamuq killakama kachun yachakuhkuna. Hatunpoqoy killakama kachun yachakuhkuna. Inti raymi killakama kachun yachakuhkuna. Watakama kachun yachakuhkuna. Carnavalkama kachun yachakuhkuna. Navidadkama kachun yachakuhkuna. Unchayniykaman kachun yachakuhkuna. Askamaya. Watijmanta. Tinkunakama kachun yachakuhkuna. Ayakama kachun yachakuhkuna. Wah unchaykama kachun yachakuhkuna. Minchakama kachun yachakuhkuna. Hatun minchakama kachun yachakuhkuna. Killachaup unchaykama kachun yachakuhkuna. K'uchichaup unchaykama kachun yachakuhkuna. Hamuq killakama kachun yachakuhkuna. Hatunpoqoy killakama kachun yachakuhkuna. Inti raymi killakama kachun yachakuhkuna. Watakama kachun yachakuhkuna. Carnavalkama kachun yachakuhkuna. Navidadkama kachun yachakuhkuna. Unchayniykaman kachun yachakuhkuna. Askamaya.